lang ban penhap o gearbox ban lau lang sai lang o chibi adin la dep sai chibi sabag do madala dep disconnect ni o karena battery yang to na dep ban lau ni o crankshaft sensor ni crankshaft sensor ada lau ju ni menjara ada penhap jubor tebut beni menjara garis talajat hadin dep ban lau ni crankshaft sensor nala dep ban lau sawo self starter Honda na dep ban penpras ni gearbox ang ni Bolero pick up ni the gearbox 5 speed the gearbox 5 speed im arjat im V4 nam V6 the bondo mistri suong back the ni the gearbox 5 speed the gearbox 5 speed im arjat im V4 nam V6 kumanala ong tenang ban kan so V4 bat V6 V4 gearbox kamut ka first gear pinion imo tao life sobnian hendre o V6 part imo life robnian ta nalade banlaus ni gearbox nomor balade ni o first gear pinion ojo ni first gear pinion ni la tebut cumoy ta henda nasni gearbox na cinta ni o first gear pinion ojo ni tiar benala genuine part back ni original Mahindra back ni the first gear pinion ni lock set ni first gear pinion bush ni release clutch release bearing so gear oil benar pendon comeback genuine back maximize an kuduno nangnat ban fit sini se gearbox nangkong habban no thomonio main shaft ni do main shaft tangan kudu spau nangnat ban fit onio gearbox to ni do main shaft dengan thumno sao 3 gear pinion ojo ni pinion ni the pinion ni the first gear pinion antau ni second gear pinion ni the second gear pinion ni the third gear pinion ta halang ban fit signi pinion aha ban ngumriang oni opinion lala tebut menyara im ojong pena gearbox tanda pau haban ngumriang ban cek meriang hamtam onio doktit dengan fit no onio third gear pinion fit nang do tu nang do to ada ban pencong tu dengan sa cap onio needle bearing tu ada ban fit tu ta haban no ayo gear oil to ay gear oil lubricate sini so bearing to ojo ni long free atau tu nalada bantap third gear pinion nalada bantap hamsanio synchronizer ring imen ong brass na synchronizer ring ta pencong hatu nang do pencong nang do to kalau ada ban pencong sini synchronizer ring ni sao sliding dengan tap na onio sliding 3-4 sliding hojo ni double long by double 5 chete cho input shaft back ni long cheni pau long nang ni je ni pat long nang ni long one slope ni men long one slope ni kamot but ni double 5 back chekalo input shaft dengan tap no ni sliding to
tap on your washer. Ojo ni washer. Apor tap sini washer. Doji ban tap nang du. Lada tap nang du benar long pressure ji sini so. Sini so tu ni. Ta apor tap sini umut da ban tap kelup nang du nang ban no. Pressure meriang sini so tu ni nang ban play je. Ta hadin la tap tu so lock. Ta lada ban tap ni lock. Pencong meriang sini lock. Lada ban pencong meriang sini so lock ni. Anda ban penpai ulta. Penpai ulta anda. Ta din la depan pai utang de ni do first gear pinion dengan tap tu dengan tap nak sau ni bush ke senior needle bearing. Tu tengok ni bush ni depan tam ni bush ni dead seni so pinion klang ban free ni pinion hab ban tam ni bush ni dead tok. Tu hadir meladap tu dengan setap senior ni do washer. Tu tu la tap tu washer seni so main shaft bearing. Main shaft bearing. Ta ini main shaft bearing ni hab bom ternim nam cene. Tuna ada ban pencong ni do main shaft bearing. Kandangan percang ban no tap gear. Tu back. Tu free jam je. Tu kandangan penpai kongpong nak kalanang tu tap senior tap senior input shaft bearing cang tu dengan tap senior input shaft ni dah input shaft tap cang the input shaft dah dan berada dengan penpai kongpong. Dan ada ban pencong ni center plate. Tu ada ban pencong. Lock. Ban lock sini. Ni the lock bearing. Tu nak ada ban lock tu. Dengan tak nak sini. Tak ni plate. Portot bini bol tu kat belak dah bentak betai. Haji berno taj be ring macam tu.
Dah bentak yang berketai kat balak la ajak sa taj be kenjas panar. Tahun dah terbentuk dengan taknya uni bas panar. Dah. Tah. Tengok dia. Banyak ni. Dah tap sa ni ball. Ni. Ni ball tu. Tuh. Dengan tap sa ni. Baru ni. Ni ball. Dengan tap itu. Dan agres tanam. Meja jinan. Agres tu. Tuh. Itu. Tuh. Tuh. Lock no. Ni lock no. Tuh.
Tuh, dan ada bentap nih ya, dia gear pinion. Ini kapsul. Entah bentap ini ya, saklip lock. Ini lock jaga main shaft. Tuh. Nah dia. Dengan kapsul ini ya, gear pinion. Ini hub bom. Protap ni umur hub dan kamban bom. Dengan lubricate senang bana. Bong jin ya, pinion.